Nykštukas is the #1 ice cream in Lithuania. No one has been able to resist its premium taste for more than 20 years. Our task was to create a summer ad campaign that would model and reinforce the image of Nykštukas. So we came up with a funny radio advertising idea, which is also impossible to resist. A radio news journalist reports on the breaking news of a weather forecast in the country. When he reports about the possible storm, he opens the ice cream package and starts eating Nykštukas on live radio. Dabar eteryje žinios. Šiandien šalyje numatomi šilti, saulėti orai. Protarpiais galimas škvalas. Prekybininkai praneša apie susidariusias didelės spūstis prie Nykštuko ledų šaldiklių. Ne 20 metų vykdytas šeimų tyrimas atskleidė, kad paragavus Nykštuko, jo norisi vėl ir vėl. Nykštuko ledai. Neįmanoma atsispirti.